najnovšej emisiji Dobrý večer Vojvodino prinješeme vam čast atmosferi zo tradicijno-horočno koncerta Kulturno-umetnickog društva Taras Ševčenko z Ošťuđova, na ktorim nastupili šitski sekciji društva. Združenja kotri davaju potrimovku chorim dzecom i osobom z invaliditetom u opštini Verbas organizuju edukativni, kreativni, sportski podiji, trimajuše vjedno, ali bi bar zljubeli kad biše u Verbaše otvorelo dňové prebuvanje za dzeci i mladih. Uglavnim robíme so dzecmi. Treba naglašiť, že tu dzeci so najčešćima formami invaliditeta i ritkoše s njima sretne se na ulički abo u školi. Naš osnovatelj je to školjar školi Milan Petrović u Novim Saze, a da jedni nje hoze do školi, ani njih da nje hozeli. I popritim, mi še namáhame s njima organizovať dajaké aktivnosti. Zaprovozili sme krásne odnošenje i so osnovateljami, i so s rodičami, i dúmame, že to najvažnejší rezultat našeho združenja. Organska produkcija Zdravaj poživi u našej žemi še rozviva až ostatní 3 roky. U Švece taka produkcija i poživa maju veljih prihilnikoh i to druh už prerosnul do ruhu za očuvanje žemi i biodiverziteta. U tim pohľadze mi u Srbiji išće na počatku. Organska produkcija še nje vola tak, pretože to daco organske. To jak jeden zavarti živi organizem, nje zavišic ni od koho. Keď mace takú produkciju, šitsko muši buc u harmoniji i žem, i statok, i rošljini, ljebo mušice mac kontrakt so jednim produkovateljom u regionu pre podobni klimatični uslovija, da od njoho mušice kupovac ljebo hnoj, ljebo poživu za statok. Šitsko muši buc organizovane, že bi mohlo funkcionovac. Dobrý večer Vojvodino na štvartok na 20 hodin.